Yebo yes kuleso sikhathi ke sesilive lapha ku Facebook ngibambingelele laba basibukelayo ku Facebook YouTube ngithi sanibonani good morning nalabo basilalele lapha ku Car Radio ngiyababingelela sifikile ke uNoxigeli namhlanje ngoba niyazi ukuthi Wednesday it's a healthy Wednesday angihambi ngedwa ke ngihamba noNqobile Ngcobo sizokhuluma about healthy na izinto eziningi nje ngoba niyazi sikuyabanda. Hello Nqobile njani? Ngiyaphila dala njani? Ngiyaphila kakhulu. So usukula ngiyaphila. Yeah. Yeah, you right. Ngiphuma emsebenzini so yeah, kade ngine night shift bengivala 5 days bebusuku lofisihle. Yeah. So yeah. Ashay introduction ubani uNqobile Ngcobo. Okay, mina nguNqobile Ngcobo ngisuka eSinyaweni kwaMasuka G. Intombazane esondelayo nje ngosiyami. Ngalo uvanzi so ngiyayisebenzela phuma endlini emsebenzini ngiphuma emsebenzini ngisekhaya leyo ntombazane nje umsebenzi owenzayo caregiver. I'm assisting patients who are physical disability, chronic illness. I'm working in different places because ngiyanda i-HNT. So ngiyasebenza ebhedlela kodwa most likely ngijwayele ukusebenza home. Recently njengoba nje ngise-home ngisebenza kuyona eMasgrave. Yeah. So what does a care worker do? A caregiver, not like in a sing, not like in a sing. This is a stepping stone to in a sing. Yeah. The caregiver is helping with personal care, like patients angakwazi ukuyisiza wona, so assist like especially abantu abadala abomama abantu abangasakwazi ukuzenza like you're doing check ushukela, check BP yakho, wenze sure practicing hygiene, wenze sure ukuthi ugogo clean, wenze sure ukuthi ugogo may diabetic uyajova, wenze sure ukuthi ngalezo sikhathi leso uyathatha amaphilisi akhe, uclean, uyadla, ama-appointment odokotela, you are in charge, mobility, everything ehlangene nogogo, you treat ugogo like umzali wakho. Yonke into health yakhe, yonke into isezandleni zakho, impilo yagogo, impilo ye-patient, impilo yomkhulu, impilo yalowo muntu lowo one-disability isuke isezandleni zakho. Oh wow, so lento yenzayo fanele uthando lwayo. Fanele ube nothando lwayo sithi lento le because as example ungafika lapha i-patient wena usuyiphalazi. Yeah. You have to clean it up leyo uthi uyafika sephumule uzongena i-patient isishaya number 2. You have to clean it up, so you have to love it. Ingakho ngithi kumele u-treat i-patient njengengane yakho yabona nengane kumele wazi ukuthi le ingane yami. Lo usula inhlizweni yami, I have to do izinto ngendlela, I have to treat yena right, nginganyanyi because le nto ngikhethile ngikhethe ngothando angiphoqwanga. So yeah. So what qualification do you need to become a caregiver?
amanye ama-lokinjani ama-college afuna ugrade 10 amanye ama-college kodwa-ke you have to kuze ube ne-cherry on top matric yabo kodwa nje udinga ukuthi ube ne-grade 10 udinga ukuthi masuwutholile la ube clean ube patient ube organized yabo nje ukwazi ukuthi ube observant kuyo yonke into oyenzayo because vele bedinga grade 10 maningi ama-possibilities ukuthi abantu bahambe beyofunda but not only ugrade 10 but kumele ube clean kumele ube organized kumele uyazi into oyifunayo kumele ube nothando kumele ukwazi ukucommunicate ube ne-compassion wazi ukuthi lento engizoyenza la ngizoyenza ngothando. Okay, ngoba adusho-ke izinto ezinye ezisiphatha kabuhlungu uthola ukuthi omunye usenokunyanya. So how do you like do it, like, because it's something that is so hard ukuthi okay, because there's lezi zinye izinto like ukubuyisa, vomiting and nalokho okunye yabo kuyawushintsha nje even nomphefumulo womuntu umbona namehlo nobuso sebushintsha ukuthi yabo wena how do you do it ngoba bethi umncane 21 yabo. Okay, esikoleni siyafundisa khona isikhathi la owenza khona ama-practicals esikoleni practice ngodoli sekukhona udoli like umuntu ongangayo you have to practice ngalowo doli as a patient angilele ukuthi i-patient lekubone wena masuklina usuyiphile manje kuseni no you have to avoid lento leyo izokufaka enkingeni especially ama-private nursing homes umuntu engakureport amametroni ukuthi lo dethambe ngiklinela la ubenyiphile ubenyanya nje masuke umsebenzi waphela yabo mhlawumbe ugere warning ukuthi wena uyanyanya so like kumele uyibambe nje angifuni kamama mina eThekwini hospital ngisawenza ama-practicals khona ngazi ukubamba i-patient liphalaza I have to clean it up on my first day ku-practical ngaqeda amaphepha ngaklina ngaqeda ngathi ngisawuchama ngayo-toilet ngafike ngakhokha umoya on that day angizange ngize ngidle lunch yami so we get used to it cool. What are the challenges of a caregiver? The challenges the challenges are especially in my home mhlambe umuntu kumele thuma bakhe ezomfaka lapha home but they are so racist they are so racist abanye lakho umuntu lapha angazi noma usuke ethatha ngento ukuthi mhlambe ikhathi zakudala you are black wena ufanele ukuthi yabo nje umuntu abuse emotionally abuse ukuthi nje we have to do this mhlambe izinto ashiye njalo mhlawumbe amanye amaphilisi angabaphuza abalahle so besizongena enkingeni. Those are the challenges esifesayo as ama-caregiver. We have to make sure ukuthi umuntu uthitheka right kodwa yena resist care yabo racist abanye ba-racist kakhulu. Ngiyangizwa especially to onesi ave beyisa and futhi onesi bakhala ngabantu abagulayo ukuthi iguli ave zeyisa so izinto lezi enifacana nazo because abantu abanotshela abagula even nabantu abadala uthola usugogo vele abe ingane encane afuna ukuncengwa uyacabanga uncengo ugogo omdala yabo zonke izinto ama-challenges ngempela fesana nayo so wena ukhonkarisha kanjani how do you maintain i-character yakho ukuthi asingadinwa ngingancapha angakwenzi ukuthi because usamncane bakukhona lokho kuphumayo ukuthi nange ngibangela inhliziyo encane khona ngiyayibamba ngoba bakhona vele laba bazobona futhi yabolo ufuna ukungibona ukuthi ngijasi ufuna ukungibona ukuthi nginhloboni yabo bese ngiyamisike la yakhona ngiqhubeke-ke ngenza umsebenzi wami engikuze so ngoba sazi ukuthi singenela kwi-third wave ye-COVID-19 I'm sorry for that isa reconnect I think a problem yelo ntonjane ye network
but then sobuyela kunqobini ezisazi ukuthi siyangena osekhona ezisazi ukuthi siyangena ku-third wave COVID-19 yabona izinto ziyashintsha and futhi manje kumakhaza so and siyazi ukuthi enena i-corona iba like kwabantu abadala ngazi ukuthi ingena kalula so nabantu abagulayo iziphi izinto nje okumele uzenze ukuze uyivikele as a caregiver because uyabuyela ekhaya and then ifanele wenze something ukuze umndeni wakho unga-affecteki. What do you do? Yeah, okay. I have nginomntana on 1 year. I have a mother who is diabetic, so I make sure emsebenzini ukuthi ngiyastima with Vicks. Njalo mina ngifika sebengibekile amanzi nebhakede and I'm steaming with Vicks without touching without touching umntanami. You have to steam benze ulemon, ginger namanzi, flash whatever it is, whatever lebizongena ngiflasha ulemon no ginger. So that's my strategy since COVID njalo emsebenzini ngiyastima. Even though mhlambe exposed to umuntu obe infected with COVID-19, do you do the same thing or fanele wenze I do the yes. So yes. Okay, so sesiza esibhedlela, how do you protect yourself from COVID-19 esibhedlela man? How do you do that? Because there's kusafana uya esibhedlela nje first thing umele uyenze umele ufake imask yakho usanitize kodwa upractice i-social distance umele uye esibhedlela wazi ukuthi ngine appointment nani kodwa nje you avoid touching your eyes, your mouth, your nose, you sanitize wear imask yakho ungayisondelanisi nabantu kwama-lift ngena 2 noma uthule ethi kangakanani kumele elift ulinde kuze kube khona abantu abawu2 kuze ningasondelani kakhulu nasemaliftini. Since nisebenza ngabantu, what do you put on your hands because yazi ukuthi uzonikeza umuntu amaphilisi umphuzisa amanzi wenza kanjani? You put gloves ezandleni zakho, you put gloves umuntu baphuza amaphilisi and then you change gloves mase uya on the next patient uyawakhipha lawo kade wasebenzisa uphinde ufaka amanye ama gloves sanitize abanye they put even double mask. So what are the foods to avoid during the COVID-19 pandemic? Ukuphi ukudla kumele sik-avoid? Fatty foods yabo lokudla lokho kunomu-oily yabo lokudla lokho okufrywayo ikona kumele uku-avoid because okunye kungalida ku-diabetic and i-COVID-19 ingena kakhulu kubantu abadala aba-diabetic so bayake ba-avoid-ke ukudla okufrayiwe noku-unprocessed ukudla kwabo kube kubiliswe kungabi nawo amafutha. So ukuthi bu-diabetic you have to make sure ukuthi you stay away from ukudla okufry siyazi ukuthi ukudla okufry kumnandi kakhulu but kanina bangayazi abantu ukuthi even though kwabantu abadala aba-diabetic even ney'ngane zazaba zi-diabetic angithi. Exactly, so nasey'nganeni you have to avoid lokho kudla. So what nutrition guide should we follow during this coronavirus? Like I said ukudla okubilisiwe ikona oku-right oku-processed ungalontunjana you drink enough water, you boil ukudla yabo ukudla okubhoyiliwe is healthy food kakhulu wazi kahle ukuthi nje ngifaka amanzi ngifaka amazambane ngifaka inyama yami yenkukhu mase ngiyagxabha konke ukona kudla ongathi kuyadliwa ke manje ngoba kanje wasuya usukuya kancane ke kama drink nani uqinise kwamanzi ngoba ngoba kukanjena ifanele sidle ukudla okubhoyili uyacabanga uzodla ukudla okubhoyili yazaziza lokwazi ukuthi sivele ngeke nje mina ngidla ukudla okudum so how do
ave zinenkani kakhulu futhi you have to make sure ukuthi nje abakudli ngempela futhi ngoba kuzobafaka enkingeni especially diabetic. So ama-characters abantu awafani and siyazi Yeah. ukuthi in terms of health you have to ukuba uwena ungashintshi ungasithathi like stress sakho sasemsebenzini uzise ngala. So yipi experience osuyifundile through ukusebenza nabantu abadala as uyingane as umncane una 21 amapha experiences nje osube nawo ongasho ukuthi hayi lokhu kungikhulisile through ukusebenza nabantu abadala ngoba siyazi siyakuthanda ukumotivateana. Yeah. Inhlonipho. Yabona inhlonipho selokhu ngaqala ukuthi vele nami bengiza noma iliphi patient umdala bengiza ngokuthi ngiyingane uma ugogo bengiza ngokuthi ugogo wami mawunganguma wami bengiza ngokuthi hayi uma wami mawungangudadewethu futhi bengikutreat as udadewethu bengakhethi bengingabukela omunye umuntu phansi ngoba nakhe egula bengikutreat as umdlenji. So kuka yeah so all right. So as usebenza nje ulibele usebenzile ama peers akhe akubuka kanjani as umncane umngaka and you are working nezalukwazi namakhehla nje kuthini nje kuwena? Ama-peers ami wona la engangifunda nawo so I doing the same thing amanye ahleli ke so ngiyacacisa siyalontunjani kuya-connecta cause sonke vele senza into efanayo yabo akekho umuntu owenza into engafani. Laba abanye-ke abangaphandle-ke they-understand ukuthi okay unqo i-nurse elidila nawogogo elidila nama-patients elidila nesibhedlela elingena ama-night shift liphume liphinde liyongena lingene ebusuku liyashintsha lingene ekuseni yabo ya they understand. Yeah, ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Angiyazi ukuthi kuningi kumele sikhulume but then ngisazokubuza nje kancane size singene kulento engifuna ukuthi singene kuyona angazi ukuthi comfortable ngakho but then as wazi ukuthi enena how do you take care of ilontujana because ushilo ukuthi okay ngiyabuya emsebenzini okay ngiyaqoma ngenza lo mase ingane yakho how do you like wenze sure ukuthi you maintain i-health yayo? Unama-vitamins like nama-vitamins i-calpol iskoti yabo to make sure ukuthi i-immune system yakhe strong. So ama-vitamins asiza kuphi enganeni? Asiza ukuthi izifo njengabo corona izifo njengoflu ezingangeni kalula enganeni ngoba i-immune system yayo iqinile. Okay, asichaze khona abantu abangayazi immune system yabo abasilalela thosa akazi ukuthi kuduma ugandaganda nje bese kuthiwa immune system akazi yini le yabo ya cela sichazele immune system ngachaza kanjani? Amasosha omzimba bazothi aqiniswa ayakheka amasosha omzimba ama-vitamins ayalwa emzimbeni wengane ukuthi kungabi lula ukungena iflu emzimbeni wengane emasosheni omzimba engane so ama-vitamins ayalekelela lokho-ke ukuthi nanoma mina senginayo lowo flu ngingamtheleli ingangeni kuyena. So that is the immune system. Yeah, khona abantu abahlala nogogo babo abangekho emahome yabo so ngifuna ubanikeze something le abangayipractice each and every day because isiyazi sogogo badla amaphilisa usitshele about ukubaleka kwesikhathi ukuthi umuntu mekumele aphuza amaphilisi isiphi isikhathi akumele asigade kufanele ahlale esikhathini esizodwa bekuthiwa uphuza amaphilisi ngo-8 njalo kumele aphuza amaphilisi ngo-8 hayi lento leyo ukuthi mhlawumbe uphuza amaphilisi ngo-8 sase waphuza ngo-9 sase waphuza ngo-10 and futhi nomngozi baleyo nto ukuthi uhlukanise izikhathi.
Oh yeah, lonto le ibalekile especially mo diabetic usebenzisa i-insulin umjovo. Abantu aba diabetic so yabo uma ugogo wakho mhlambe ejova ngo6 ntambama. Kumele kube u6 ntambama. Ungathi ejove ngo6 ngakusasa uzojova ngo7 yaphinde jove athi hayi ngoba manje ngikhathele athi ngijove ngo5 angishishi ngijove no uzodefaulta into ekuthiwa defaulta umuntu mayijova ngekhathi ehlukene so meku7 ku7 wenza njani bedefault uyadefaulta ushukela wakhe uthi uyakhuphuka uyaphezulu noma uyakhuphuka uyaphansi kuyaclasha ngoba igazi lisuke lazi ukuthi umjovo uza ngo6 kodwa wena masuletha ngo5 nango7 nango6 nango8 nango9 yagcina sekuthengisayo ubushukela usungasa controleke kuthi ushona phansi kakhulu noma ushona phezulu. Yeah. So kwabantu abaphuza like amaphilisi we know ukuthi khona abantu abaphuza amaphilisi uthola ukuthi namhlanje hayi ngiyanqena ukuphuza iphilisi hayi ngizoluphuza kusasa asikhulumeni ngalobo bungozi lobo ukuthi ama consequences aleyo nto kwenzekalana emzimbeni wakho if lo muntu lo bothi buphuza amaphilisi namhlanje because hayi ngizizwa ngiright kodwa ushilo ukuthi udokotela fanele waphuza amaphilisi every day especially abantu abadala mase uyeqisa hayi angwaphuzi namhlanje ngizowaphuza kusasa. Yeah sikhuluma ngalo. Yeah insulin namaphilisi kuyafana because kuyafana kufanele namaphilisi nawo uma waphuza ngo8 uwaphuze ngo8 nakho default especially muni-TB khona i-TB ukuthi mhlawumbe uphuza amaphilisi i-TB for 6 months uyawaphuza ungawaphuza uphuze notshwala bukhohle yabo uyadefault ijike ngasabambeki i-TB isidefaulta igcina isigulisa abanye bayashona ngoba isuke isiyi-extra. Yeah as bokhuluma ugxile kwabantu aba diabetic oshukela siyazi ukuthi abanye sine information encane but then ngoba wena kusebenza nabo ngifuna nje usitshele ukuthi ikuphi ukudla kahle kahle kumele bek-avoid kakhulu labantu laba banoshukela because besipheka ugogo simfakela usawoti omningi amafutha amaningi sipheka ngazo sisiphekela sonke si right endlini kanti khona izinto kumele bengazidli bona especially bona. Abantu abanoshukela amafutha abumile ngabe bayawadla kakhulu because kumele bedle ukudla okubhoyiliwe. Uswidi kumele bebe nawo kodwa kumele bengadlili kona because ushukela mawuphansi uyakwazi ukuthi uthathe umunye uswidi masuka stable ushukela wakho. Kumele be-avoid ama-drinks caffeine eningi. Abantu abanoshukela banama-juice abawaphuzayo khona ijuice edayisayo le-beetroot ya-carrot yatamatisi ama-juice kumele bewaphuze lawo i-drink ayibalulekile. Ngabe sihlala kanjena nje Nkosi yami sesibancisha khala lokhu okhala vele umuntu onoshukelako uyahala ahalele kufuneka kudle ngaleso sikhathi hayi njalo yabo nje usweet bayawuhalela kangempela usweet abantu awukunaka abantu abanoshukela abahlezi emibheganeni yabo ubona ukuthi ugogo ufake usweet wakhe la ufihlile ama-marshmallow ugogo la kuvumelekile ukuthi ukudle kodwa once in a while because ushukela wakhe mhlawumbe usuke uphansi yabo masuyawunyusa-ke wena ngalowo sweet kodwa abanye-ke uphansi kakhulu ushukela you have to make umbhubhudlo is good futhi for abantu abanoshukela ushukela wakhe bawuphi. Yeah so khona lento kuthiwa ushukela uyafluctuate there's a person engazi. Okay, I think a problem ye-network you guys siyafunda about ushukela ukuthi wenziwa buzazi nje ukuthi unogogo onenkinga kashukela usuyazi ukuthi kumele wenze njani. Okay, sesibuyile la khona usebuyile unqobile khona abanenkinga uthola ukuthi vele bengazi ukuthi unoshukela labo usanda ukuthola and then ushukela wakho uyafluctuate uyehluyenyuka lo muntu kumele enze njani. Yes uyawathola amaphilisi but then kumele enze njani for i-health yakhe and akwazi ukuthi maybe akwazi ukum-maintainer. Ukhona abanjalo vele ushukela uvele wehle
uthi uyahamba uye eclinic bewehlisi uvele wehle kakhulu futhi uthi uyahamba bekufaka i-drip uvele yabo. The best thing to do ukuthi uthenge umshini washukela uyadayisa e-Clicks. Uthenge umshini like yabo uyazi ukuthi uyayi-check ushukela wakho ukuthi okay ungaka manje lapho mina ngizo-check ekuseni before ngidle uma uthi ushukela wami uku-7 okay alright stable ngidle kube right ngiphinde ngi-check futhi emini ngithanda ushukela wami bawuthi uku-15 yazi ushukela wami uphezulu lapho athi ngenza umbhubhudlo ngiphuze ya uzokwehla ohlambe ube ko-7 noma ube ko-8 bengiphinde ngi-check futhi ushukela wami uku-2 athi ngithathe noma uswidi la ngimunyunge noma athi ngenza umbhubhudlo ngiphuze uzophinde ubuyele futhi ube stable awulawuleki ushukela awulawuleki kumele kube wena oyinakekelayo kumele kube wena obonayo ukuthi ngeke usuphezulu kakhulu manje angenze nje ngeke usuphansi kakhulu manje angenze nje kumele kube wena oyinakekelayo izinto oyidlayo kumele ube kwi-diet yangempela noshukela. So about i-weather aku-affect ukwehla kwenyuka kashukela mekushisa kakhulu uthola ukuthi do you know those people abathanda ukuhamba elangeni so affect nje mekushisa mhlawumbe uzowehla noma uyanyuka kwenzani kushisa kakhulu i-weather ishisa. No awuntshuntsha wahambi nge-weather kodwa bekushisa kakhulu ujwayele ukuthi ukhuphuke kodwa hayi ngakho now 2% mhlawumbe kodwa wena uyakhuphuka bekushisa kakhulu nekushisa kakhulu ya kumele uphuze amanzi kubalulekile ukuphuza amanzi ngiyabonga kakhulu Nqobile for isikhathi sakho. So how can our listeners and viewers can get in touch with you? So cela sishela ama-social media akho ukuthi utholakala kuphi? Ngitholakala ku-Facebook ngitholakala ku-Facebook kuphela kuNqobile Ngcobo. Hawu Nqobile No, akunawo TikTok ngino Facebook nje kuphela uzobona ukuthi ngempela angilona uvanzi kanjani. Siyathemba ukuthi yonke into i-right ke ubuno Facebook kuphela ukuza nje TikTok uzocheck ukuthi kumnandi kanjani kukhipha ukubhoreka nje bekukhona ekususa nalento lokuthi ngiphuma kogogo. Ngiyabonga isikhathi sakho from us kwi-Current. Okay ngiyabonga banzanami. Usifundise kahle kakhulu about ukuyinakekela especially kwi-COVID-19 nangokuthi ugogo umnakekela kanjani ekhaya. Yes sekuyisikhathi sethi lesokuvalelisa ngithi bye kwabasibukelele lapha ku Facebook na ku YouTube but then siyaqhubeka lapha abasilalele kwi-Car Radio bofuna usilalela kwi-Car Radio ikhona ilink lapha yana ungayiciphaza nje and then mase uyangilalela ngizobe sengiqhubeka nakho konke from mina uNqobile sithi bye Nqobile. Bye ngiyabonga kakhulu.